Mu gihugu cya Congo Brazzaville hari abari gusaba ko ambasaderi Mutsindashyaka yirukanwa. Ni nyuma y'amagambo yatangaje aho yavuze ko abanyekongo barwanya umushinga w'ubutaka leta ya Congo Brazzaville yahaye u Rwanda ari abashaka kwangiza umubano w'u Rwanda na Congo. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa na Cretine Rushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mbere yo kugaruka kuri iyi nkuru yose ariko reka tubanze twiyibutse neza uwo uyu mugabo Mutsindashyaka ari we. Ndakwibutsa kandi gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Uyu mugabo uramwibuka cyane ayobora umujyi wa Kigali mu Rwanda. Muramwibuka kandi ubwo umufasha we yayoboraga inkiko gacaca mu Rwanda ndetse muzi n'umusanzu zatanze. Mutsindashyaka Theoneste ni mwene Nyandwi Michel na Mukandego Bonifrida. Yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1962, avukira mu mudugudu wa Musezero mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yashakanye na Domitira Mukantaganzwa wamenyekanye mu nkiko gacaca uherutse no kugirwa perezida wa komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko. Mutsindashyaka afite impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo y'ubugenge Masters in Physics yakuye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Mutsindashyaka yakoze muri Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo ari umunyamabanga mukuru kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1996. Yagize uruhare mu kongera gusubiza ku murongo w'urubyiruko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu kandi yagize uruhare mu ishyirwaho ry'ingando z'urubyiruko mu rwego rwo kurushishikariza kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'1999, Mutsindashyaka yakoze muri Minisiteri y'Umutekano w'Igihugu nk'umunyamabanga mukuru. Yagize uruhare mu ishyirwaho ry'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda, agira uruhare mu itangizwa rya pasiporo zigezweho ndetse n'indangamuntu ya mbere itariho ubwoko, agira kandi uruhare mu ishingwa rya polisi y'u Rwanda. Kuva mu Kwakira mu mwaka w'1999 kugeza muri Werurwe mu mwaka w'2001, Mutsindashyaka yakomeje akazi ke muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo nk'umunyamabanga mukuru. Kuva muri Werurwe mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2006, Mutsindashyaka yahawe inshingano zo kuyobora umujyi wa Kigali ari meya wa 4 asimbuye Mark Kabandana. Uyu akaba yaramenyekanye cyane nk'umwe mu bayobozi bazi gufata ibyemezo bikomeye birimo icyo kuvugurura umujyi wa Kigali aho zimwe mu nyubako zagiye zisenywa abantu ntibabyumve kimwe. Uyu kandi Mutsindashyaka yabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba kuva muri Mutarama mu mwaka w'2006 kugeza muri Werurwe mu mwaka w'2008. Kuva muri Werurwe mu mwaka w'2008 kugeza muri Nyakanga mu mwaka w'2009, Mutsindashyaka yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Gusa uyu mwanya ntabwo uwamugendekeye neza kuko yaje kuvanwaho ndetse afungirwa muri gereza ya Kigali yamenyekanye nka 1930 kuva ku itariki ya 17 Ugushyingo kugeza mu mwaka w'2009, aho yakekwagaho kunyereza umutungo wa leta, inyandiko mpimbano, kwigwizaho umutungo mu buryo bunyuranije n'amategeko no kubeshya urwego rw'umuvunyi umutungo afite. Mu mwaka w'2010, Mutsindashyaka yasohotse muri gereza agizwe umwere. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaragara muri politiki kugeza muri 2013 ubwo yahabwaga umwanya wo guhagararira u Rwanda muri RESEA, umwanya yahawe kuwa 24 Mata mu mwaka w'2013. Kuwa gatanu tariki ya 14 Kanama mu mwaka w'2020, Mutsindashyaka Theoneste yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Congo Brazzaville. Kugeza na n'uyu munsi tuvugana, aha niho uyu mugabo aherereye. Reka rero tugaruke kuri ya nkuru ivuga ko hari abifuza ko Mutsindashyaka yakwirukanwa muri Congo Brazzaville kuko ariho ari ambasaderi w'u Rwanda kugeza ubu ngubu. Ni mwuka ki watangije iyi ntambara ituma abaturage ba Congo Brazzaville basaba ko uyu mugabo yakwirukanwa ku butaka bwabo?
Bamwe mu bagize societe civile ya Congo Brazzaville barasaba ko ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Brazzaville Mutsindashyaka Theoneste yirukanwa nyuma y'ibintu yatangaje bavuga ko ari igitutsi ku baturage ba Repubulika ya Congo. Ibi bikaba birebana n'ikibazo kimaze iminsi kitavugwaho rumwe cy'ubutaka Congo Brazzaville yahaye u Rwanda bwo guhingaho. Imiryango itegamiye kuri leta ntabwo izi niba guverinoma ya Congo Brazzaville yaratanze ku buntu cyangwa yaragurishije ubwo butaka bungana na kilometero kare 980 bwo guhingaho ku Rwanda, aho ibi bihugu byombi byasinyanye amasezerano mu mwaka wa 2022. Mu bitangazamakuru bya Repubulika ya Congo Brazzaville bavuga ko ambasaderi w'u Rwanda Theoneste Mutsindashyaka yatangaje ko abanyekongo barwanya uyu mushinga ari abashaka kwangiza umubano w'u Rwanda na Congo. Ni ibintu byarakaje cyane abanyekongo ndetse biba nko gukoza agati mu ntozi, kuko batangiye kotsa igitutu ambasaderi w'u Rwanda ari nawe Mutsindashyaka, ndetse batangira gusaba leta yabo ko uyu ambasaderi yakwirukanwa mu gihugu cyabo. Ihuriro ry'abaturage bashinzwe kurwanya ibyaha by'ubukungu n'imari kuri wa gatandatu ryatangaje ko ayo magambo ye ari igitutsi ku banyekongo, maze basaba abayobozi babifitiye ububasha kwirukana ambasaderi w'u Rwanda muri Congo nk'uko iyi nkuru dukesha RFI ibivuga. Ni na Cynthia Akiyindu, umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Congo, yagarutse kubiye mu itangazo uyu muryango washyize hanze agira ati ambasaderi yihaye ibintu bimwe na bimwe bitemewe mu maso y'abanyekongo. Natwe imiryango itegamiye kuri leta twamaganye iyi myifatire igizwe no gusuzugura abaturage ba Congo no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga umubano mpuzamahanga. Cynthia yakomeje agira ati twagaragaje ko uyu ambasaderi yarenze ku biteganyijwe mu masezerano y'i Vienne yerekeye umubano wa diplomasi. Niyo mpamvu twohereje ibaruwa mu buryo bukwiye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kugira ngo yirukanwe muri Congo kubera ko yarenze kuri aya mahame kandi agasebya abanyekongo. Ku ruhande rw'ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda ntacyo baratangaza kuri ibi, kimwe no ku ruhande rwa nyir'ubwite ambasaderi Mutsindashyaka. Gusa abakurikiranira hafi bya diplomasi y'ibihugu byombi bavuga ko iki ari ikibazo kizakemurwa n'abakuru b'ibihugu byombi, ni ukuvuga Paul Kagame w'u Rwanda na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Ubusanzwe kuva no mu myaka ya kera byaba ari ubwa mbere havuzwe umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi by'u Rwanda na Congo Brazzaville, dore ko ibi bihugu binasanganywe ubushuti bukomeye bugaragarira mu buryo abakuru b'ibihugu bitabiranira ibirori bitandukanye hagati yabo bombi. Gusa ariko kandi ahangaha niho abakurikiranira hafi bya diplomasi bahera bavuga yuko abakuru b'ibihugu bakwiriye gufatira hafi bakunga abaturage b'ibihugu byombi, ndetse bakabumbatira uyu mubano w'ibi bihugu byombi n'aba baturage utari wagaragaramo agatotsi gakomeye. Repubulika ya Congo Brazzaville ni igihugu cyakunze kugenda kiba ikibanyi n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ubushuti bwabo bwagiye bugaragarira mu buryo abakuru b'ibihugu bombi basurana, mu buryo abakuru b'ibihugu bombi bitabiranira ibirori mu bihugu byombi, ari naho haturutse uyu mubano wo kuba igihugu cya Congo Brazzaville cyarahaye ubutaka iki gihugu cy'u Rwanda. Gusa ntabwo byigeze bishyirwa hanze ngo bigaragare niba koko ubu butaka bwaratanzwe ku buntu cyangwa niba bwaragurishijwe. Reka inkuru y'uyu munsi tube tuyisubikiye ahangaha, twizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza. Turizera kandi byanze bikunze ko iyi nkuru igomba kuzagira uburyo isobanukamo. Ndabashimiye cyane mwe mubana natwe ku Ibendera TV. Niba ujya ufata umwanya wawe ukadukurikira, ugakurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Ni umugisha kandi niyo mpamvu tubasabira umugisha abameze gutyo. Turabifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza, ari nako tubibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Umusanzu wanyu ni ingenzi nk'uko nari maze kubivugaho. Ndabashimiye cyane. Nitwa na Christine Rushwa, mugira amahoro.